Siyempre muna. Lima sa mga makalasot. Pinamumungka sa rumah tangga. Hahanami sa tanga-tanga muna. Habi pe Barnas Biro hado. Inamat jalo pas-pas rumah sariteon. Hahanami siya doron itu hado. Agian batutu asiro hanamat tadi bata. Sa rumah tangga si Biruon, rumah tangga na Haseyama, ahanam yon, tengah-tengah muna, lumubi, kejadian yang tadi bata. Anong kudulan nyari, apapun apa yang luar, depan ng jalahan. Yang tua deh, alas rohanda yang tua ada, jadi sama mulatung saudite, aror nami yang tua, atau sima sejudang nabiak kau daun nauli, mulatung saudap petarok nami, lasmor hamate yang tua, alon, atau lasmor hado hami. Kita membuka rumah tangga hahanami soal juga kesehatan sampai perjalanan sawah putih angkiat putih soal dia apa akan berperan yang pulih di hamil salutnya gabi bang gabi Paparan yung punta na yung marada puro bero ibebere. Tandul sehari mau datang lagi buat merapat perintah. Terluhuri bagi hamba mengguru namin rasa sagala na dong pahulaw. Abang guru bigyan mo sa otik. Ako sa bigyan mo sa bulak namin. Oh, lah ini tuh lah, ini turun sekolah na hulur na terus sila. Burutakan turang itu kan, anak marwasi. Kalau terserogan, bugirina kan, kalau memburu. Nasrohan namin, bugir kami, doon, kaya namin yun. Katapa ito dito, marunong mo kasi kulang na dungura. Kabira namin ang makagala na dunguraw. Panunggulang naman ang muro namin sa pangaratuan. Ito sa dadaro hamuna. So, nagtuwa. Aseras mo niya panagtulog ko. Ikaw marami sorang ko habang. Marami sorang habang magulahon, pesta ni Bernardo Sanario. Ang lang narulo, ano pesa po kami. O, patutulong niya ka, ulog-ulog namin, ulog-ulog na kalapong namin eh. So, kung iba ba, kasi kami sa tatay, kadabang ka na. Sana ba? Arang-arang David. Oh, bago namin sa
dengan nabi kami bersopa buat pamur opung las baru hamuna ama permusik lain kau jangan sopa pro kesehatan lah Hai mas Osang jodoh muda undanganmu Mas Sailas rohanami kami tu hula-hula musia sabunta mamere kamu saluhuna pamoron nami naredi hamu di bawah satikion rak marlas roha hita diari naurin dari gano mau lihat di hamu saluna kahang ini na poro ibo to namion saya si marohani buatai saya sao pasolilon ni na tua ani ang paggawe na tumudan sa doan hari mo masaluh gawe hak pamoron nami sa gale na ito pwede kaya mo masiporo godang lihat godang gawe di tortoran nami pasal kami sakali tulang mona lado rombongan mandison au barani do menggokot simatu aku barani do menggokot tulangku lado baru magita ulah na pinato kami to apun sarra pasal anak ko mengesok bidok baru pinul di Tuhan jadi amang parbusin kami bangun karena puji-pujian terima hau galagara pesakit di Satius harus may botokon sudah membayangkan wajah tuh mau duduk baik nama permusik baik motor ham
Firma pagkakuntawan persawakan. Firma to dinami sa isu persahabatan. Jadi raja nami molo dengan nabi ang masuk raja nami anggap kamu mana udah sih. Ama permusi. Baik dunia suka apa kesehatan dapat na ama permusi. Jadi Aboy bitawan, naring hangin na sa namin binabay na si Pulo Lorotuan namin. So narin kaya mga permusin namin. Ay, mula gabi, mula oras. baik naman baik. Gabi niya oras, asa mga liit kami, arang-arang na iriban. Baik baik baik.